Mbukeli yiwona-ke umsombuluko lo ovamise ukuba inkinga kwabaningi ngenxa phela izinto abantu abasuke bezenza ngey'mpelasonto. Kodwa thina-ke sifike qathatha la ohlelweni Ekhaya Jikelele sizokuphathela konke okudingayo, imidlalo ethinta i-netball, ukubulawa kwekhansela KwaZulu-Natal, njalo njalo. Wike ngiyazi ukuthi-ke bakhona-ke abavele nje banele bangadla isikhafutile emsebenzini bese bebona ukuthi hayi-ke yabona manje noma sengashayisa anodwa yabo nami nginokufisa ukwenze njalo. Hawu-ke namhlanje ibuyile intokazi yakwaXhosa bese sikhumbule emadlongo ukuthi ubuyaphi sa? Hayi kwangathi bengihambe inyanga yonke sana ngomzuzu nje owodwa. Siyakumisile. Okusho ukuthi izinqe zami bezivakala ukuthi hayi mani. Bezivakala nyani nyani. Itiwa ibingathi 10. Hayi nami bengikhumbula kodwa ikhona into enokuphathele yona. Serious. Asoze ndihambe nje kaloko ndikuqhelele inkukhu yalitya kwaziphiko. Hayi too much. Hayi ndikuphathela hayi kaloko indlela endikuthanda ngayo le ndicinga ngoba ndiphaphesheya. Litshilo ikhwitsho Mbukeli lisitsho nje libhengeza ukufika kwethu siliqela eliphala phambili iEkhaya Jikelele. Sifika ke asonganga zandla koko kuninzi esikuphathele kona njengoko kaloko etshilo uGawam uMamtshali. Uyakuqonda ukhumbule kaloko into yokubana singena kanye kulusuku lokuqala lika August apho kaloko sibhiyozela amanina oMzantsi Afrika. Yini kaloko amabele abhunqileyo ezele uthando nenzondelelo sithi wumandla kuni manina oMzantsi Afrika. Ewe ke masitshaye iqhuma singandindi silibazise. Ndimlo uKhelosa Kalubisi unonkanyezi ndisenguya ndikakajiji. Njengoba nje ke Mbukeli ke sibheke ehamba phambili kuleli hora. Yebo ke. Amapolisa afumene imizimba emihlanu ekukhokelwa ukuba yeyozamazama eRivoli eGauteng. Sekujutshwe ithimba lamaphoyisa elizothungatha abasolwa abadubule babulala ikhansela le-NFP kwaNongoma enyakatho yesifundazwe iKwaZulu-Natal. Penalty was called and Taliarte does a splendid job by finishing off strong. Umzantsi Afrika upulele egoqweni yiJamaica ngo-67 ku-49 kumdlalo wawo wokugqibela wePool C kwi-Netball World Cup 2023 ngecawe ebusuku. At the end of the match, 67 for the Wababiza bonke uNowa wabakhela inqanawe wathi mvuli yeza oh ngena nawe. Hi kamalami bethu Silo wakwamcinga imvumi yegospel. Thank you for watching Ekhaya Jikelele. Ngena nawe. Ithimba lamaphoyisa elisezingeni likazwelonke elijutshelwe ukubhekana nezigameko zokubulawa kosombusazwe selihlanganise izinsiza ezisezingeni eliphezulu njengoba kuzanywa ukuthungatha kwalabo ababulale ikhansela leqembu iNational Freedom Party kwaNongoma enyakatho yesifundazwe iKwaZulu-Natal. uNtombenhle Mchunu udutshulwe amahlandla amaningana esekhaya lakhe eyintatha zanamhlanje edutshulwa ke amadoda angaziwa noma ke eyintatha zayizolo Mbukeli. Iqembu ke lithi lesisigameko sokuhlasela ngesesithathu kuhlaselwa amakhansela endawo esikhathini esingamasonto amathathu. Engabe ingane ke binomchunu isesimene sibucayi. Abaholi beqembu bagxeke kakhulu ubulawa kwamakhansela. Umchunu ubeyikhansela kuWard 16 ngaphansi komasipala wakwaNongoma. Imbangela yokubulawa kwakhe ibingakaziwa ke kodwa iqembu selinxusa amaphoyisa ukuthi abambe abenzi bobubi. Ukushona kaMchunu kulandela ukudutshulwa kubulawe kwekhansela le-IFP eMtubatuba ekuqaleni kwalenyanga. Inhlangano ke ebhekela ukusebenza komasipala kanye nohulumeni bendawo iSalga yakhipha isitatimende esithi sekubulawe amakhansela yi-17 kulesi sifundazwe kusukela ngoMandulo nyakenye. Ubunkokheli obutsha obunyulwe kwiphiko eliphezulu lombutho we-ANC abuhambelani kwaphela nenyathelo elithatyathwe yi-ANC lokusebenzisana nombutho we-EFF kulawulo lomasipala abathile baseGauteng naKwaZulu-Natal. Ibutho lamaqala le-ANC libongoze iinkokheli zombutho lawulayo ukuba ziphinde ziqwalasele ukusebenzisana ne-EFF komasipala. Circle and
The South African Police Service's National Task Team on Political Killings has mobilized maximum resources to apprehend suspects behind the killing of an NFP councillor. At 1 o'clock on Sunday morning, police responded to a shooting incident at the councillor's place of residence in Nongoma. The 75-year-old councillor was declared dead at the scene, while a minor child that was in the residence survived the incident. The minor is in a critical condition in hospital. A case of murder and attempted murder is under investigation. Anyone with information on this incident are requested to call the Crime Stop hotline number on 08600 10111. Callers are reminded that they may remain anonymous. Everybody in Nongoma knows her as Mama Mtunu because she has been a mother to all the people of Nongoma, not only in her specific area, but the area of Nongoma as a whole. She was very humbled, a good servant of the people, and a dedicated leader who made sure that the people in her area are serviced accordingly. Therefore, we are saying her loss is not, our loss is not only the National Freedom Party, but the loss to the people of Nongoma. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele kwinkqubo ndaba yakho uDTT. Izidumbu ezinhlanu zabarhanelwa ukuba ngozamazama zifunyenwe ngabahlali base-Riverlea kufutshane namatyotyombe asezamimpilo eRhawutini. Abahlali ke basabambe ongezantsi bathi bave izithonga zompu ziphindaphindwa ukusukela emva kwemini ngomgqibelo phakathi kwamaqela amabini awohlukeneyo agrumba imigodi ngokungekho mthethweni. Amapolisa ke avule izityholo zokubulala kwaye amanye amalungu omkhosi obomvu athunyelwe kule ndawo ukuba abeke iliso kule meko. Lona ngumsindo othusayo ozwakale kule ndawo izolo ntambama. Abayibonele ngawabo bathi babone ozamazama babesuthu bedubulana. It's got to a point now where houses are affected, windows are being shattered with bullets, even the walls. Last night we had a terrible incident whereby the Samazamas actually came into our streets. They came running with their guns. They've got heavy machine guns, arms that we can't even match. Izakhamuzi seyinxenxe uhulumeni nabombutho wezokuvikela ukuthi ungenelele. We're crying out for help. We seriously need everybody in government to come here and come and assist the residents here because we are helpless. We feel that we're not getting any help from any law authorities. Le ndawo isichazwe njengendawo okungenzeka noma yini kuyo ewubungozi. Amaphoyisa asaphenya. Through our investigation, we found out that there are 5 people that died. So we understand that it's because of an ongoing violence or shooting between 2 rival groups of illegal miners. Izakhamuzi zakule ndawo zithi kudala zikhala ngokudubulana kwamaqembu amba ngokungemthetho kule ndawo. Bekubanjwe inkonzo yesikhumbuzo kalowo owabe ngungqongqoshe ehhovisi likaMengameli uEsopahad namhlanje. Owayengumengameli wezwe uThabo Mbeki uchaze uPahad njengomuntu owayenobuhlakani. Esop was leading this rebellion because we're rebelling against an instruction from headquarters to say you can't form an ANC youth and student section composed like that. We won that battle. I'm saying Esop was very important in insisting that we can't abandon what is correct. That we as the ANC youth must constitute this section. Ophiko lwezobunhloli kumele luphenyelo wombiko owaputshuka uvela ophikweni lwezobunhloli nokungumbiko owasetshenziswa ngumvikeli womphakathi uadvocate Busisiwe Mkhwebane ngesikhathi ephenya isikhungo esiqoqa intela kulelizwe iSouth African Revenue Services. Lokho ke kushiwo yikomiti laseParliamente elijutshelwe ukuthi libhekisise ubuqotho bakhe uMkhwebane bokuba kulesi sikhundla sokuvikela umphakathi. The public protector ought
to have known that you can't legally use a report of the intelligence without the concession of the Inspector General of Intelligence and the declassification of such. So this constitutes, Chair, alone, gross misconduct from the side of the public protector. But it equally feeds to the narrative that the public protector is just a hired gun of some factions within political parties and some political parties. Uqhakeko kanye nendlela uhulumeni asebenzisa ngayo uhlelo lokukhishwa kwamathenda yizona zinto eziyimbangela yokuthi umphakathi ungathunyelelwa izidingo nqangi ngendlela efanele. Lokho kushiwo nguNobhala Jikelele we-SABC uSoli Mapayila ophinde wakhombisa ukukhathazeka ngendlela okuhlinzekwa ngayo abantu amanzi ahlanzekile ngenxa phela yokuthi omasipala bathembele kakhulu emathangini athwala amanzi. Ubethula isifundo ngesishoshovu se-ANC uGovan Mbeki eBethal eMpumalanga. I-SABC ikhumbule uNokuthula Simelane owayeyilungu lomkhonto wesizwe owathunjwa wahlukunyezwa wanyamalala ngo-1983. Ngemuva kweminyaka engama-40 amaphoyisa amabili ngesikhathi sobandlululo abhekene necala lokumbulala kanti umndeni ufuna ubulungiswa. My mom is old. She obviously wishes for closure. She wishes to be able to find her child's remains and be able to lie them in a respectful manner and a dignified manner in how she would want to lay her child the best way she knows how. IBethal iyafana neminye emphakathi kuleli ekhala ngezidingo nqangi. Unobhala Jikelele we-SABC uSoli Mapayila uzwakalisa ukudumala kwakhe ngezinga lokungathuthuki kwendawo. These big trucks that brings water. Normally when these big trucks comes in, you know that water reticulation processes will never happen for the next 10 years because those are tenders by themselves. Uveze isithombe singesihle ngesimo somfelandawonye u-ANC ikhosathu nayo i-SABC kepha uthi usanethemba lokuthi izinto zizoba ngcono. The movement must not be run by factions. Because once they are run by factions, it's few individuals who decide for the entire movement. You have a collective that even when it's in office can't take decisions because the faction has not yet decided. uMapayila kafunanga ukuphawula ngokuthi ingaba amakhomanisi azolingenela ngokuzimele ukhetho likazwelonke noma cha. Kanti ke mbukeli kwinqaku lethu esithe salidiza ngaphambili sithe ubunkokheli obutsha obunyulwe kwiphiko eliphezulu le-ANC abuhambelani kwaphela nenyathelo elithatyathwe yi-ANC lokusebenzisana nombutho we-EFF kulawulo lomasipala bathile baseGauteng naKwaZulu Natal. Ibutho ke lamaqala e-ANC libongeze inkokheli zombutho lawulayo ukuba ziphinde ziqwalasele ukusebenzisana ne-EFF komasipala. Ubuholi obusha bophiko lwezingwevu ze-ANC obukhethwe engqungqutheleni ebihleli eBoksburg kulempela sonto bufuna ukuthi kunqanyulwe ngokusheshsha ubudlelwane ngokubambisana kukaKhongolose ne-EFF ekulawulweni komasipala lapho kungekho khona iqembu elinqobe ngengcaca ngamavoti. We took a resolution as veterans that we must relook at our coalition agreement, which is an unholy alliance, it's an ethical coalition with EFF, must relook at it as soon as possible because it does not benefit us as an organization. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa wethule inkulumo yokuvala lengqungquthela yezingwevu ze-ANC uqhakambise kakhulu ukubaluleka kophiko lwezingwevu zikaKhongolose. uRamaphosa uphinde wanxenxa uphiko lomakade bona be-ANC ngokuthi lungafeli ngaphakathi lapho libona khona abaholi okufanele babuyiswe endleleni uma kubonakala sengathi bayanhlanhlatha bayaphuma esandleni. You have a right to call upon our structures to unite, to get rid of factionalism. You have a right to say that there should be discipline in the organization. You have a right to say that we must be well behaved in meetings of the ANC. You have the right because it is born out of your experience, it is born out of your consciousness, it is born out of who you are. Uphiko lomakade bona lumemezele ukuthi luzibophezele ngokuthi lizophuma nxa zonke lukhankasele ukuthi uKhongolose uyanqoba ukhetho lwangonyaka ozayo ngaphandle kokudinga ukubambisana namanye amaqembu amancane.
Emdlalweni wayizolo iqembu lesizwe iProteas ishawe iJamaica kwendebe yomhlaba yenetball. Ake sibheke ukuthi lo mdlalo uhambe kanjani. Good to see her back on court with the heavy strap knees. Oh my goodness. Here's a long range shot for Feinberg. Doesn't hesitate and makes it count. Easy does it. It's the quick hands, fast paced, and accuracy as well from Dalyard. Look at that. Opening that goal shooting third as wide as possible to create opportunity. And fantastic finish from Potgieter. Dalyard is under the whip in that shooting circle, but she's holding her own. Oh, brilliant. It's the courage, the trust to send that ball straight to Ina Marie Venter. Oh, look at that smile on her face. The penalty was called, and Dalyard does a splendid job. Umqhudelwano wendebe iMangosuthu Legacies yawuthakasela izakhamuzi zaSolundi enyakatho nesifundazwe iKwaZulu Natal. Lo mqhudelwano ke owokuhlonipha inkosi uMangosuthu Buthelezi umntwana wakwaPhindangene wasungulwa ke ngonyaka u2017. Imphakathi yaseZululand ibiphume ngobuningi bayo ukuzothamela lemidlalo okube yithuba elinqa isivele kulabo abadayisa ukudla. Esinikeze isupport besinikeze nezinto esidingayo zokuthi sikwazi ukuqhubeka namabhizinisi ethu njengama lokhungana ama container codes njengoba kunomoya ngaka sikhona ukusebenza. Namhlanje siyazolala sidile ngoba njengoba kukhona abantu nje bebaningi sibhekile ukuthi bazosithengela njengobuningi babo. Amaqembu ngamaZulu iRoyal AM neRichards Bay nezinkakha zeKaizer Chiefs zifike uLundi ngaphambi kwempela sonto ukuzoqeqesha izingane. Bona abadlali bedlala ibhola nami ngiyangigqugquzela ngoba ngiyakwazi kwesinye isikhathi kufeza amaphupha ami. Kumaqembu lemidlalo ibe yithuba lokuhlwaya ithalente iphinde isebenzise ukulungiselela ukuqala kwesizini. My scouts are here. I've got my MDC coaches technical team. I've got the first team technical team. We are quite aware that coming here in numbers as Royal AM, we firstly appreciate the supporters for coming with us here. Kubalekile because laba abancane abasafufusa olaba abafisa ukudlala ibhola bakwazi ukubonela kulabo asebedlalayo already. Iphathimandla zithi lo mqhudelwano unomthelela omuhle emnothweni wakulendawo. Sibungaza ubuholi bomntwana wakwaPhindangene. Umnotho walapha eZululand usimame kakhulu. Osomabhizinisi abancane bakwazile ukuthi bahlomule kulomqhudelwano njengoba sibona onke amathima amakhulu elapha eqhamuka naseSwatini. Umntwana uMangosuthu Buthelezi akabanga ingxenye lomcimbi ngemumva ongeniswa esibhedlela ngeledlule. Eyindabeni za SABC nginguvusi Khumalo Olundi. Mbukeli ukuthola kabanzi ke ngalomqhudelwano njengamanje isixhumana nentatheli yezemidlalo lapha eSABC uSibusiso Madonsela. Mkhaba asikubingelele sikamkelo ohlelweni. Asibingelele mamtshali sibingelele nababukeli abasibukela ngalesi sikhathi yizeke noma ubuye ungilahlekele kancane kodwa ke themba ukuthi sizozwana. Hayi nginethemba mina sizozwana nje size siqede. Sicela nje ukuthi uqaleke udwebele isithombe umbukeli ngalomqhudelwano. Njengoba ubusushilo ngemzule nozawethu uvusi Khumalo ecacisa lapha ukuthi ke kuhambe kanjani umqhudelwano. Ngathi umqhudelwano lo umqhudelwano omuhle kakhulu olekelelayo amaqembu ikakhulukazi asesifundazweni saZulu Natal. Uma ngabe ukhumbula lo mqhudelwano ke waqala ngonyaka ka2017 mangaphosisi uqala ukudlala waqalwa iqembu lamaZulu FC neBloemfontein Celtic. iBloemfontein Celtic kwaba yibona ke ababa umpetha bokuqala ngabawo ke lo mqhudelwano kodwa ke ngenxa ke yesasasa abalandeli abakhombisa ukuthakasela ngakhona lapho Lundi Stadium njengoba ke baphuma ngobuningi babo basebethatha isinqumo sokuthi ke awandiswe amaqembu bese ke under engabe saba ke mabili abe mane kodwa ngesimo ke seCovid-19 2019
2020 azange uzube khona lo mqhudelwano uze waphoqeleka ukuthi uzubuye ngonyaka ka2022 lapho uthe uma ubuya khona ompetha bawo kwase kuba yilona ke iqembu leRichards Bay esilibonile ke lingenzi kahle nezeneze ke kulokho engichaza nje ngakusobala noqolo ukuthi lo mqhudelwano ukhombisa ukukhula kakhulu ngoba umqhudelwano lo osetshenziswa ke ukuhlonipha umntwana kaphinda angene njengoba ke sengishilo ukuthi ke ulekelela kakhulu amaqembu esikuthandile ke kulokho iqembu lembabane Swallows likhombisile ukuthi ke liyawuthanda umqhudelwano wayo lapha ePrince Mangosuthu Legacy Cup lashiya icamp yalo ebekade lina njengoba nalo lenza amalungiselelo okuqala kwesizini leza kuleli laseNingizimu Afrika ukuzokhemba ukuze bekwazi ukuthi ke babe ingxenye yomqhudelwano sobonile kudlala emidlalweni yokuqala nje kuseni ngomgqibelo kwaba iqembu layo ke iRoyal AM neRichards Bay yanqoba iRoyal AM yaguqisa lapha ke iRichards Bay ngamagoli 2-0 emidlalweni wesibili kwase kuba yilona ke iqembu lamaZulu FC itholene nembabane Swallows amaZulu akwazi ukuthi yanqobe ngo2-1 bephinsela induku emuva kaMaZulu ngoba ke eqaleni kwayo ke ulungiselela isizini entsha ka2023-2024 bake badlala lapha eRigwala Stadium imbabane Swallows yakwazi ukuthi iguqisa amaZulu ngamagoli 3-1 so lokho ke kwenza ukuthi ke amaZulu athola ithuba lokuyiphinselela kwasekiwa ke emidlalweni wamanqamu ke ilapha esibone khona iRoyal AM iguqisa ke lona ke iqembu lamaZulu ngegoli elilodwa eqandeni ngemva kokuba kaMaZulu ashesha athola ke ikhadi elibovu ngenkathi ke uMaduna engayiphathi kahle eLwisi Nompembe besethatha ke isinqumo sokuthi ke akamkhiphele ngaphandle kuyinto ke eyagqilaza kakhulu ke amaZulu iRoyal AM eyisibake ngompetha ke abasha bawumqhudelano ePrince Legacy Cup noqolo. Manje umdlalo lo obusudlalwa ke olundi besuphakathi kwamapha amaqembu ngeke ngabona uTshatha epostile lapha noMdumi Skokstad kanti yena ubedlalela liphi iqembu uzokhumbula ukuthi emqhudelaneni efana nale ngaphambi kokuba kudlala umdlalo wamanqamu kuye kuvele ithuba lokuthi ke amaqembu anikeze ibreak noma isikhathi sokuthi ke aphumule so lo mdlalo ke owubona owudlala kwakulona ke umdlalo wama legend ayo ke iKaizer Chiefs ayedlala neqembu lakhe uTshatha Gode MC Tjatha kwakumdlalo ke omnandi kakhulu osezingeni eliphezulu kakhulu ngoba uzokhumbula ukuthi ke ama legend eKaizer Chiefs asuke bophela ingwazi sazizazi sayigijima ngaphambilini sikhuluma ngoJabu Pule owagcina sewuJabu Mahlangu oCyril Nzama oDerek Spencer Brian Maloyi abadlali nje ababe nohlonza abakwazi ukuthi bazakhele igama nayo ke MC Tjatha nayo ke ingelinye lamaqembu elisuke libophele ke abadlali ke abangosaziwayo izeke noma bengafikanga bona esigabeni esiphakeme okufaka phakathi impela uTshatha Gode uKhathidi Mvwangobe osomnyama Khumalo siyayazi insizwa efunda indaba khona emsakazweni uKhozi FM kube uDumi Mkokstad ontencane kwaba umdlalo nje umnandi kakhulu waba nesasasa owanikeza ke abalandeli ukuthi ke ngathi ngoba nakho kulinda ifinal ukuthi iqale ngehora lesithathu kube sekuhlala nje ngenzeka ulutho enkundleni kodwa ke bakujabulela kakhulu ukubona ke ingwazi zeKaizer Chiefs neqembu leMC Tjatha elithandwa kakhulu ke ngoba kuphina kubula lihamba khona iqembu leMC Tjatha lesivulela isibhaqa njengoba lakwazi ukuthi ke futhi liwanqoba ama legend ukukhombisa ngokusobala ukuthi ke cha bona baphethe insizwa esasengakwazi ukuthi mazingalithola ithuba zidlale kuPSL zilakhe futhi igama. Hayi cha impela cha kusho ukuthi kuboshelwe insizwa ngoba ngibonile nami isikoma sithi 2-1 ngithi hey Tjatha bashayotha ababuki madoda hayi insizwe othandayo ukuyivocavoca le ngiyakhumbula nje bezodlala imqhudelwano le yama celebrity la kwakubophele khona amaqembu o hip hop o gospel lapha amapiano wathatha nje inyanga yonke ethi uma iphuma emsebenzini masihlukana ahamba ejimini mayiphuma ejimini ayogijima olwandle uyawuthanda kakhulu umdlalo webhola lenyanga ngoba wakhala nangokuthi ayisamphathi kahle lento yokuthi uma ngabe senkundleni ashaya igoli elilodwa ucanga ukubuyela ejimini okungenani mayiphuma enkundleni eshaya noma amagoli 3 ngicanga ukuthi ke inhle kakhulu lento ayenzayo ukuthi ayihlanganise insizwa ngaphandle ukuthi ke emakhonweni azo abazenzayo ukucula kanjalo nakanjalo kodwa uyakwazi ukuthi ke baphinde bahlangane badlale lona ibhola lenyanga kuyinto ethandwa kakhulu abantu. Hayi cha siyambongela ke imisebenzi yakhe enzima impela hayi cha siyibonile ukuthi ke ihambe yafika phi manje wemkhaba uma ngabe siqhathanisa ke ngonyaka odlule ungathi lo mqhudelwano uhambe kanjani ngoba ngeke ngakuza uPaul ngokuthi into eyenza ukuthi kubuye lo olundi ngoba kwabonakala uma usaqalisa sasa labantu abalandeli bephuma ngobuningi babo ingabe kulokhu bekunjani? Uyakhula kakhulu lo mqhudelwano noPaul ngoba nje uma ngakutshela
sithe kushaya ulesine amathikithi bese kubhaliwe ukuthi sold out okusho ukuthi asethengiswe wonke awasekho ke adayiswayo. Enye into engiyithande kakhulu engiyibonile kulonyaka ehluke kakhulu nakulena eminye iminyaka kulomqhudelwano isikhathi esiningi amaqembu uma ngabe ke ezodlala siwabone abadlali babo ababalekile sibaziyo bebahlalisa lapha kuma grandstands nabalandeli babukele nje kusetshenziswa kakhulu abadlali abasebancane abasuke besabhekwa ukuthi ke bese bengakwazi ke ukudlalela i-team enkulu noma kuthathwe laba abasuke bedlala kwi-MDC. Kodwa ke kulokho siwabonile amaqembu ebadedela bonke abadlali babo. Masikhuluma nje ngeqembu lamaZulu uzokhumbula ukuthi amaZulu FC asayinise ke abadlali abasha esingabala kuba ucela impilo ngema obekade gijima eqenjini leMarumo Gallants, kukhona lapha yana ke uMondli Mbanjwa, kukhona ke umfana futhi Mkhize ongabadlali laba babalande ukuthi ongathi FC. Kodwa sibabonile enkundleni bedlala okukhomba ngokusobala ukuthi ke cha sebewuthatha ngendlela ke sezingeni eliphezulu lomqhudelwano nabo abaqeqeshi bayakubona ukuthi ke kubalekile ukuthi ke babasebenzise abadlali nishabasha ukuze bezokwazi ukubafundane nabanye. Masibheka ngakulona iqembu leRichards Bay sibabonile Austin Dube, uzokhumbula Austin Dube umdlalo begijima eqenjini leKaizer Chiefs elalimthatha kuyona Richards Bay, naye simbonile kulomdlalo. Bakhona Austin Themba, Mthobisi, Mgomezulu babekhona bamlandela lapha kuStellenbosch FC. Kukhona nabadlali abafana noLucky Mohom, Latsi Kwapengi, Uthato Mohlame bamlande kuThongathi FC, uJustice Fegarido. Abadlali laba sobabona begijima eqenjini la Richards Bay njengoba kuzoqala isizini ngesonto elizayo. Okubeka ngokusobala ukuthi ke lo mqhudelwano uyakhula, akusewona umqhudelwano okuzothiwa ke hayi bafethu ngoba simenyiwe asambe nje siyoba ingxenye, kodwa sebewuthatha njengomqhudelwano ke obalekile okwazi ukuthi ubasize ukuthi ke nabo baqinisekise ukuthi ke bayawenza ngendlela eright amalungiselelo okuqala kwesizini, njengoba phela siyazi ukuthi ke noqolo sekusele insuku ezimbalwa ngoLesihlanu sibheke kulona iyaqala imidlalo ye-DStv Premiership kwisizini ka-2023-2024. So ngicabanga ukuthi ke lo mqhudelwano uyakhula kakhulu futhi amaqembu bayanikeza ithuba lokuthi ke yakwazi ukuthi ke abaqeqeshi babheke ukuthi ke ngabe iqembu lami selimi ngomumo yini selikulungela ukuqala isizini entsha. Ngicabanga ukuthi ke ngonyaka ozayo sizobona futhi ukukhulile kakhulu kunalokho esikubonile, njengoba ke sengishilo ukuthi ke hayi abalandeli ke basuka impela benyathela inyoka ngendlela basuke bephume ngomningi babo kuze kusize wona ama security ukuthi alawule isimo ngendlela nje uthakaselwa ngakhona okhula ngakhona. Engicabanga ukuthi ke uzoqhubeka futhi ke nokuletha ke intuthuko nasendaweni yakhona ondini, ngoba kugcina ukuthi kudlalwa ibhola kuphela kodwa nosomabhizinisi abancane bayakhona ukuthi basimame nokhona. Ake sibonge kakhulu ke Mkhaba ngesikhathi sakho, cha uhambe kahle impela umqhudelwano futhi nje ke siyabahalalisela nabahlali basoLundi sibancoma futhi ngokuthi baphume impela babe baningi ngoba phela lokhu kufukula umnotho wasendaweni kanti kuyagqugquzela nje okusho khona ukuthi soba nesiqiniseko futhi sokuthi nangonyaka ozayo futhi kuzophinde kube nento efanayo. Sikufisela usuku oluhle. Sibonga kakhulu noxolana nibe nosuku oluhle nababukeli emakhaya. Sibonke. Mbukeli ke lo bekuMkhaba ebesixoxisana naye ke uyintatheli yendaba zezemidlalo ke lapha eSABC. Besikhuluma naye ke mayelana neLegacy Cup ebidlalwa lapha ya estadium sasoLundi esithakaselwe kakhulu. Njengamanje ke mbukela siqunga sayitolo sizobuya emva komzuzwana. Kanti ke mbukeli sikwamukele ekhaya Jikelele mangabe sibheka udaba esithe olihamba phambili sibika ukuthi sekujutshwe ithimba lamaphoyisa elizothi ngathi abasolwa abadubule babulala ikhansela le-National Freedom Party kwaNongoma inyakatho esifundazwe iKwaZulu Natal. Izidumbu ezinhlanu zabahanelwa ukuba ngozamazama zifunyenwe ngabahlali base-Riverlea kufutshane namatyotyombe asezamimpilo eGauteng. Abahlali ke besisixeko babhinqa umfutshane namhlanje bathi bafuna ukulwa olulwaphulo mthetho. Ukanti ngoku sizawuxhumana nayo inkokheli yale ngingqi kwaye ke asizoyibiza ngagama layo, sizambiza kaloku igama lakhe sithi nguQube. Masikubulise sikwamkele Qube, sikwamkele enkqubeni iEkhaya Jikelele. Izindaba babukeli ngibizelele nani nonke lapha emsakazweni. Qube njengoko uyinkokheli yale ngingqi, ungathi mhlawumbe injani imeko namhlanje njengoko sibona into yokubana abahlali babhinqe omfutshane bathi bafuna ukulwa nolulwaphulo mthetho, injani imeko? Isimo ngisho ukuthi manje uvala umbhaqo sikhombisa into ukuthalo yethu njengoba ozamazama bebeka impilo yengane sethu nathi qobo engcupheni, njengoba ngesinto edlule nje mangale isigameko sakamuva ngaphambi kwalesi sangempela sonto kuthe kudubulana ozamazama
ngoba babangumgodi la eduze ne-extension 3 eduze nomgwaqo omkhulu owaziwa kakhulu e-South Africa kakhulukazi e-Gauteng eGoli i-main reef kudubulana lapho kudubulana bona ozamazama babangumgodi kwagcina umuntu bezedlulela nje ogcine eshawa inhlamvu yambulala kwalimala ababili akade nabo emotweni. So siwumphakathi ke sibonile ukuthi kufanele ukuthi sisukume sibambe ngoba amaphoyisa abonakala edonsa kancane kakhulu ehamba edonsa ngolono. Njengoku sisho into kubana amapolisa abonakala ngathi ahamba kancinci nawo ayatsho amapolisa into kubana abeke iliso elibukhali kwesisiganeko njengokuba usisho into kubana adonsa kancinci yintoni mhlambe eningahalela ukuyibona isenziwa ngamapolisa. Into esifisa kakhulu ukuyibona siyabona ukuthi amaphoyisa engathi amandla ekuthini asize la ngoba kukhona nama-illegal connections la kagesi sesize saba namathimba ethu la njengomphakathi sibona ukuthi kufanele sizibambele thina ngezandla zethu bafika ozamazama ba-connect ugesi la kuthina okwenza ukuthi i-grid okuyumthamo kagesi ugcine manje so-stretcheka songasakwazi ukuthi uphakele abantu bala kuphela ngoba ungasakwazi ukuthi udonse unike wonke umuntu ugesi owudingayo ngendlela okalwe ngayo njengoba sebewudonsa nabo bewozamazama nemjondolo leseduzane ozama impilo la behlala khona labantu ogcina manje sowuclipha sowuvaleka ugesi sowuwa noma kunelo shedding kodwa thina ngathi manje sizwa kakhulu lo shedding because iqhamuka kabili iqhamuka ngalama-illegal connections iphinde futhi izoqhamuka ngolohlelo luka-government-ke lokusebenzisa ngokuwonga so sesibona ukuthi ngcono sizibambele thina ngezandla ukuphendula umbuzo wakho-ke ukuthi sidinga ukuthi labo zamazama le mijondolo le ezama impilo esithwalisa kanzima kanje isuke la asafuni manje amaphoyisa ngoba siyabona ukuthi ayahluleka sesifuna ukuthi ungenelela amasosha azofacilitate indaba yokuthi uvale lo mgodi ngoba lokudubulana kwalabantu sesigcina sishawa ama-straight bullets njengoba sekuqalile nje. Njengokusitsho wena Quku into kubana nimemelela namagosa into kubana angenelele siyaqonda into kubana zithe gqolo ukuqhaphaka iziganeko ezibumila kunje ungathi mhlawumbe kule ngingqi yenu njengokuba uyinkokheli mhlawumbe ungathi iziganeko ezikumila kunje zivame ukwenzeka nini njani? Kuvamise kakhulu ngekhathi zantambama ngabo 6 o'clock zantambama hayi ungathi sempini kungathi kusempini mawase ufike nawe la ungafika ubuzuza ukuthi thina sihlala kanjani endaweni kanje and mina la ngakhe khona ngiseduze nobondo mabeshayana nje bashayana ngathi balwa egcekeni lami qobo ngoba mhlambe amamitha ambalo okusuka la ngikhona ngiya obondeni olusihlukanisa nalomgodi lo abawumbayo lo abawubangayo mhlambe mangashesha nje kancane ngichazela ukuthi kwenza lento isuka kanjani ngoba iqale ukubhilita kakhulu kade sekuphela unyaka odlulile kuzoqala wona lo mawungakhumbula kahle ngo-August last year kuvalwe umgodi le moya ngako Roodepoort le phambili le kwa mawuvala lo mgodi ozamazama bakhona babuya sebezoambusha lo ngapha manje umgodi okwenza ukuthi labo bangapha nabo bangavumi ngoba nabo isinkwa sabo lesi so-ke mabedubulana bona badubula umphakathi kodwa impilo yethu izoba sengcupheni ney'ngane zethu asisakwazi ingane ukudlala amabhayisikili manje from 6 o'clock nje siyazi ukuthi le background yethu la siyaqala-ke siyenza umsebenzi wayo ukuthulana la kube ngathi sempini impi yasencoma uqobo lwayo. Njengokusitsho wena Quku into kubana okungenene kubeka engciphekweni impilo zenu nabantwana benu uze uyatsho kabuhlungu into kubana abakwazi noba badlale kuba abazi ba isithongo singatsho nanini na. Siyaqonda into kubana namhlanje nizawubamba uqhankqalazo kulo ngingqi. Ingaba intoni enifuna kwenzeke yenzekile njengokusitsho into kubana niyamemelela into kubana kube khona amasosha kuba niyabona ukuba amapolisa ayasilela. Yintoni eyona yona enifuna ukubona yenzekile ngaphandle kokuba kuvalwe abazamazama? Ithi
nje ukuthi kusuke le mijondolo le ngoba iyona yenza ukuthi impilo yethu bese ngophekweni njengokusho nje i-main issue nje yethu mangase kusuke le mijondolo iyona into esiyibeke phambili kwizinto esikhala ngazo la ngoba ukuvala lo mgodi akona isisombululo sokuqala sokugcina ngoba vele sinenkinga ye-crime futhi labantu laba mabefika la before kuze kube nalenkinga le besinenkinga futhi yabo labo zamazama ukuthi babuya la ebusuku basiqakezele mabengena endlini futhi bangena ebusuku babulala ngisho izinja ukuze bakwazi bangene kalula banqamula ama-electric fence bakungene lulele bafike bathathe yonke into mina nje ngiyimina sengiqikezelwe ka-4 times ngihleli la so into esikhala ngayo kakhulu ukuthi sifuna ukuthi uhulumeni asuse le mijondolo le ukuze impilo ibe ngcono. Hey ineneni niphila ubomi bentshontsho njengoku sitsho into kubana nyani nizalibamba oliqhankqalazo ngenzame zokuba kube khona lo mehluko uba ngaba mhlambe niyabona uba hayi siyalibamba uqhankqalazo akho nto yenzekayo ingaba mhlambe nina lelinye icebo okanye enye indlela enicebayo ukuba ningalwa ngayo ngale meko njengengingqi. Sikwazi ukuthi singenza ngenye indlela ngoba ekugcineni kufanele ukuthi sisebenzise wonke ama-avenues akhona asemthethweni ukwenzela ukuthi singathi sithi silapha inkinga sibe sizifaka enkingeni so sifuna ukuthi nje yonke into mangabe sihluleka kulokhu ukuthi sihambise ngoba sifuna ukuhambisa kahle kahle uhlu lwezikhalazo kuhulumeni ukuthi kube uye obonayo ukuthi wenze njani mhlambe ke sekungagcina ke sesizibambela thina mathupha ke mangabe ukuthi uhulumeni uyehluleka ngoba vele ekugcineni si-investile la sithenga imizi la mangabe ukuthi uhulumeni uyehluleka sizibambela thina ngezandla. Mnumzana uquka masibambe ngazibini ngexesha lakho kwaye sethemba into yokubana noqhankqalazo lwamhlanje luzawuvuselela izazela kuRhulumente akwazi into yokubana asiphule nengcambu lomkhwa kuba kubhlungu kakhulu xa abantwana bezawuphulukana nempilo zabo bathi abantwana kuphela kodwa lento yenzekayo yozamazama nani njengengingqi nizibone nibandakanye niphila ubomi bentshontsho siyabulela kodwa ke ngexesha lakho. Sibonga kakhulu ekhaya Jikelele uhlelo siyathanda kakhulu eniqhubeke nje. Siyanithanda nathi kwaye siyaqinisekisa into yokubana sawuthi iqolo sinixhobise ngako konke okwenzekayo kule ngingqa yenu. Right mbukeli wami lo ke besithetha naye nguye umnumzana oyinkokheli yengingqi yaphana kaloku apho kuqhubeka khona oluqoqo lwase Riversley apha eGauteng yozamazama sithetha naye kaloku ngezidumbu ezinhlanu ezikhanelwa ukuba ngozamazama ezithe zafunyanwa kwingingqi yakhe uyasiqinisekisa mbukeli into yokubana baphila ubomi bentshontsho njengoko kaloku nabantwana bengakwazi nokuba badlale esitalatweni ngenxa yoloyiko kanti ke mbukeli namhlanje bazawuqhuba uqhankqalazo apho bememela khona isipolisa noRhulumente ukuba angenelele kule nyewe ngoku ke mbukeli masithi qhwi evenkileni iqiniseka into yokubana awugqushalazi siyabuya emva kwale ntengiso. Siphinde ke sikamukele mbukeli ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi makholi njengamanje sekuyisikhathi santoni ezamaphephandaba ezitshotshenhla eke sifuna ama-front page sifuna ama-front pages bakanti iqhubeke ntoni kule mpelaveki hey hayi jonga i-EFF sana lalela ngithi mina ya yazini ake sibone nomcesiba ake sibone sawusifakela lapho ingabe ngathi sithethe into engekhoyo ekhuluma nge-EFF nansiya yayibona ukuthi ihamba kanjani nayi I'm sure ibi-trend konke ama-newspaper ke hayi ibi-trend kaloku kuthiwa ke i-Economic Freedom Fighters mbukeli bihlanganisa phela iminyaka eyishumi yasungulwa kanti ke lo mcimbi omkhulu ububanjelwe enkundleni ezemidlalo i-FNB eGoli hey bekugcwele kuphuphuma ke lapha kule nkundla kanti kugcine kubonakala umholi waleqembu evala umcimbi ngegi eliphezulu ekhushulwa umshini abeme kuwona kwachwaza inkundla yonke siyafisa ke ukuzwa mbukeli ukuphawula kwakho phela njengoba uMalema ethe uyimisele ngokuthi bayikhiphi iANC emandleni.
Hayi ku trenda nako everywhere ko social media uyibonile le moment okhulunywa ngayo. Yey xa seyiqabela lapha enyuka. Akekho ngangimisa, I can't be stopped. Kwasuka Floyd bamlandela ngemuva. Nangiya ibheke kule yami. Hawu nanku umshini ekhupha uJulius ake sab nokusaba. Ngithi mina akafaka nane protective gear mengaxathaka la hayi bengimthukele. Hayi uthe mesethi mic drop sekuphuma lezi yayinhlansi lezi yana hayi ngathi yabona this moment was well planned bihlelwe kahle. Hayi ibingumbono uXesibe ngenene nabantu banqinile kumakhasi onxibelelwano phako TikTok ko Facebook besisho into okubana hayi jonga ngumbono uXesibe, this is history in the making. Kwaye ubabona abanye ngendlela bachiseka ngayo ibingaske umuntu asukume kanye ngela xesha ayobeka istamp sakhe avote. Kaloku uyawukhumbula into bana 2024 usondele. So izinto ezifana nezi zinikeza abantu la umfu nalanto okubajonga sesijonge ku 2024 sivote. Ispeech sakhe uthinta into eziningi wathinta khona obviously ke lokhu vele wabezokusho phela ukuthi bazokhipha iNC emandleni. Yikho lokho esikubuza umbukeli ukuthi ngabe wena niqhubeke nje lokho nisitshela ukuthi ngabe ninicabangani ke laphana einkundleni zethu uzoxhumana. Uke walithinta futhi no double ka Putin Kholosa ekhuluma ukuthi mengameli uPutin akusiyithi esithe ungezi lapha eNingizimu Afrika akusithi nesikumisile njalo njalo. Hayi ke sibambe lapho eze EFF ake sidlulele phambili akhona ke namabhokobhoko wona ke ake sibone front page Sunday Times. iSunday Times ke yona nanka ya amabhokobhoko lapha phela Makholi amabhokobhoko ashaya eArgentina kukubi hey bekukubi enkundleni ezemidlali Ellis Park eGoli elalela ke ligcine selinqoba ngo22-21 amabhokobhoko ngolunye uhlaka lwezemidlalo luyimele eNingizimu Afrika phela livamile ukuphoxa ukubona umqhudelwano nje obudlalwa ke ngowe rugby championship awine ke ngo22-21 ekade edlala neArgentina uyasibona nje isikole sithi 22-21 uyabona hayi bekumanzi phansi bekungekho lula. Hayi kuphanse kwaqhawuka uNobathana. Kuphanse kwaqhawuka uNobathana kodwa ke siyazidla ngabo siyathemba into okubana na kwi game elandelayo bazakwazi khona bazokwenza kahle. Yes siyabona ke. Sihlabele mgama kaloku sijonge kwezopolitiko kuba kuqhubeka ntoni na. The Citizen ithini ke yona ke Makholi amalungu eParliament amaningana ke asekomidini elibhekele ukuphenya ubuqotho bomvikelo omphakathi osamisiwe liyavumelana ke ukuthi umkhwebane unecala lokuthi uyishaya indiva izincomo zeinkantolo. Ewe mbukeli ndiyaqonda into okubana umbukeli uyacinga ekhaya ubana zeziphi ezizitsholo ukukhumbuza ke mbukeli weEkhaya Jikelele kuquka ke izitsholo zokungaziphathi kakuhle kophando lwetyala lasefama yobisi yapha kulandawo kuseFred and right mamtshali Estina Dairy Farm. Yes kuquka lonto nemicimbi kaBankrupt kunye nephulo leCR17 kunye necandelo lobuntlolo elibizwa ngokuba yilikhohlakele kwinkonzo yerhafu yomzantsi Afrika zezo ke zizitsholo zokungaziphathi kakuhle kunye nongakwazi ukwenza umsebenzi komkhuseli woluntu onqunyanyisiweyo ubusisiwe Mkhwebane. Hayi ake sibheke ke iphephandaba lethu lokugcina nansiya iThe Star ukuthi nikhuluma ngani ibheka ke yona igameko zokuthunjwa kwabantu ke lapha eNingizimu Afrika Kholosa nawe mbukeli kuthiwa impela ziyabonakala ukuthi izanda kakhulu lolu daba phela ngezinye zeindaba ezihamba phambili liphephandaba ke lansuku zonke iThe Star phakathi kaZibandlela nje wangonyaka u2007 kanye noMasingana wangonyaka owedlule babalelwa ngaphezulu kweinkulungwane eziyishumi nomuvo abantu abathunjwa babikwa kulelizwe inkulungwane eziyishumi more than 10,000. That's a lot. Just between 2007 and 2022. Uyazicinga into okubana ngamaxhoba lawo yenzeka kabuhlungu lento ekhutshwa nguye uThe Star yokuba kunyuke inani lokuthuthuzeliso kwabantu ihuman trafficking amalkhumsha yenzeka ngenyanga ebuhlungu kakhulu apho singena apho sibhiyozela amanina kwaye siyaqonda into okubana abona abantu abangamaxhoba behuman trafficking ivame ukuba ibe ngabantwana nangamanina into ethi ke ngoku kufuneka umthetho anyuse ikausi kuba ngenene kubhlungu kakhulu ukubona amanina elahleka iziganeko zibhlungu eziziganeko ezithe ziqolo ziqhapheka zamanina siyathemba into okubana umthetho uzawudlala indima yawo. Hayi sethemba kanjalo Makholi cha sibamba lapho ke embukeleza amaphephandaba njengamanje ke sibheke siphosa amehlo lapha kwisimo sezulu sibona ukuthi amakhaza ashube kanjani namhlanje.